November ni somni panga nilai ni hania thirtu te chibai ule tuntum chu US election lam kan hoisan ridona Chanchinthar dang kan hria data na poimo boxi te omnuala tunlaya chuan mizo da zinga po ania smartphone mang tam takhi chuan cashless payment hi kan mang warin tunlayang hun hrilen lai phai chuan himjok tak ania poisa akhasa kanin hlan na lama hian kan hripui hi inkaidar thei ania wangin Indian Council of Medical Research le Ministry of Health and Family Welfare point thuchua tepo anlo nei toa poisa in pelwa phone application manga poisa transfer thir le hi a himjoka wardeu deu tur point mi puite ngenna ansiam toa tichuan chutianga poisa mi bank account na wathun mainan hian kan man tlanglom ber hi Google Pay, Gpay kanti hi ani ome bank account detail po fill up ngai lem lovin poisa convert transfer na turte UPI number chulu khan kanin thon ton zung zung thaya tin kan phone na contact list samite he Gpay mangta chu an number select khan all sam takin poisa athon mai thai thin ani hetianga poisa transfer na all sam ber mai Google Pay application hi January sangni somni pakhat atangin tihtawp ani dona ni ti Google chuan an puanga hethu hi business insider chuan nimin November ni somni pali khan an puanga India Today point hethu hi an puang ve bok ani tuna kan man lai mek Gpay hi man thai ani to don lo ani Google hian an remove don ani ti an puanga ma se engtin nge an kalpui zel don ti an soi chiang lawa voin November ni somni panga jingdar riat le minute som pasari khan The Economic Times chuan thuchiang jokin anron tar langa Business Insider point an thucho hi an update thale boka heng news agency panhin an tarlan dan chuan tuna kan man lai me Google Pay Gpay web based application hi remove ani dona January tha atang chuan man thai ani to don lo ani hemi aya hian application thar anti chuak dona Gpay ang deuh tho ani dona ma se peer to peer ang chi tekha a thei to don lowa tin poisa kan transfer piangin fee aum zel to don boka heng hi anda bel tur le update dan tur ani hewang hian Mizoram Rural Bank ka bank account nei te tan chuan an application Mizo Bank hi man uar angai donin alanga mase hei hi kan bank account honna branch sa kalin activate tura vadil angaya thilharsa hanilawa minlo activate saknuwa kan phone install in all sam taka setup mai thai ania Mizorama kan mantrin application zinga chuan Mizoram Rural Bank in ansiam Mizo Bank application hi poisa nikhata transfer tam theina ber ania poisa hlom lian noi chuangte transfer thin sumdong tan phei chuan atangkai berin alang setup dan kim chang kan hriat du chuan comment lama lo soiula ati dan tur mizo tong ngeya soifiana link kan ron da donia Gpay in fee unlock dona wang hian MRB ni lo bank danga bank account nei ta tan chuan India sarkarin ASEAN beam application hi man awal samin kan man tam atul mai thai bok mase bima hian ATM card kan nei tel ngei ngei angai thunga mase MRB account nei te point ATM card kan nei chuan bim hi kan mang thei vek tho ani Gpay ang thawin UPI anei ve tho boka an bank detail chulu lovin an UPI number mangin poisa transfer mai thai ani ve tho ani heng application panni karon soilan te hian fee an la lo ve ve a poisa thon man kan choi lowa kan video lo thir tu ten kumthara har satna kan to thut lo nan he thu hi thu thar ba ka lo in ma khwa theina omangte kan han soilang ani The Economic Times sian an tarlan dan chuan Google Pay application thar tura hian heng kan soitak transfer fee unlock tur hi cheng za cheng khatle poisa panga angvel an la dona heya hian asang jok mai thai bok nin an tar langa tin kan poisa thon po hi nikhat atranga nithum chungin kan transfer na te account na alu thai dona
direct kan transfer zo ruala lut ngal angkha ani don lo ani melbok ani tichuan bim tele paisa transfer na dang application hrang tam tak hi kan phone a kan install a kan man tan tira paisa hi tam tak transfer ngal thailovin limit nein siam thin ania nisari nuvela te paisa tamjok kan transfer thai chau thina Gpay atop thut huna boina kan to lo nan heng application kan ron soilan te baka Paytm te po awma Gpay ya fee choi pumpel du tan chuan online payment application engberemo kan lo activate loka kan lo man lok athra lein harin omani he thu hi Google hian an puan na po enfia ania Indian National News Agency ten an puan hi adik ngei bokin alang ani South China Sea boina lam lo hoile ri don teang Kumin September ni som pakhat khan South China Sea China chet veldan en thli thlai turin US Navy chuan drone tam tham tak an tirlu don ani ti an puanga an tirlu tangai boka heng akhal tu omlo base atanga control thai thlona te hian kan hriat thiam ol samjok nan en thakna camera thatak tak an paya South China Sea hian akhat tokin an thlokwal tir deuh reng mai ani China in adulo wangin aka thak na tur anron in chop nai ve ngala US Secretary of State Mike Pompeo chuan US drone pakhat po ka thak ani chuan arul let na chu China hian atur zola wangtin alo soi to boka ti chuan buaina asang tiltiala US Indo-long rual South China Sea Khawvel Indo-Pacific region vela anron tolut tarup rup maya China in aduangin chet ala thai tabik lawa Mase a Indo-long te South China Sea aram tuipui china aron choblut ve boka US, France le Germany te UK ten US malak na hi an thlop thu an puang zuya kan video masalama khan kan soina sa to thina kha boina kha US election boime ka wangin kan focus chunjom tari lo ani tichuanin China hian aram claim hi atop san don lo nin voin November ni somni panga khan tarlan ania South China Morning Post chuan China Communist Sarkar chuan aram chin nia apuan van borok lama khwa khirna dan tur puan zar turin abot sai mek thu antar langa South China Morning Post hian antarlan danin Air Defense Identification Zone an siam chu tlang zar turin hunrei lo te a anin peito don ani antia he thu hi Chinese think tank anti China Sarkar chetvel dan zirtu Chinese group le analyst ten an mudan an pun zar ve ani Air Identification Zone hi South China Sea chawni lovin Japan nena boina han nei mek na mun Senkaku thirkar omnalam East China Sea lam te po a huam telvek don nin an soibok ani Senkaku thirkar hi Japan hian anop mek thirkar ania China hian masang atang toa anram chung ania wangin Japan hian muanom taka pelet mai turin anhrila Japan Sarkar hian Senkaku thirkar baka a Khawvel anop chin tuipui chu in chikhat po China hnena hian an pedon lo tin an changa hengte awangle Indian and China Communist Sarkar hian ramria buaina an nei boka wangin US le atan rual pui quadrilateral alliance quad alliance tia kan hriatlar heng US India Australia le Japan te hian Malabar exercise 2020 hi an hoi hoda
Indo-Pacific region a muanom taka sumdon na kalpui ani theinan ti hi anthil tumlian ber ani China hian tuna hian mun then khata buaina siamin sumdong longte veiwa aphal saklova a thenom ramte nauzok te sangaman tu te thlengin Indo longte chi mangin auma thabar takin asiam thrin ani tichuan subscriber tharte tan hansoi jaw lokila he Pacific tuipui jaw lutuk mai square mile makta duai thum le point ruk zeta jaw hi ka tuipui vekani tin China hian aklema a thenom ram Philippines te Vietnam tele ramte nauzok dangte Taiwan ram thengin aram chung vek ani tin aklema he aklem huam chung tuipui hi oil le sumdon na dang hatan tuipuya kongpui poimo berta jingami ania ram hrang sumdong long tam tak chu an kalngam tolova a chan chu China hian an ram claim chunga hian sumdong long akal ani chuan kalki koimia lovin ngil taka kaltlang rang turin hriat tirna ati chuaka ma se sumdong long thren khat chu an thupek an zom lo tin amana sum tam tak a choi lui tir boka tuna phei chuan eng sumdong long ma kaltlang an remte tolo ti an puanga ma se US le atan rolpui ramta hian ma se US le atan rolpui ramta hian China in khosana salutukhi tudai turin an Indo longte South China Sea chevela hian anon daluta patrolling te nain engemochen an chama an kirle thina US Indo longte ero kirle lovin an chan childeu ranga China in khrosa hi anasat chhozel wangin aki poimo lutuk India hi inrol turin anron beisaita ani tichuan quad alliance hian ma anla chhota Malabar exercise po hi heiwanga nei hi ani pakhat ani China in oil le sumdonna akalpuina kongpui poimo mai tuipui kong Zimboxi Malacca Straita China sumdonna hi andang chatveta US aircraft carrier strike group tepo anron luta Indian Ocean atangin anek chok veta ani tichuan Indonesia news agency Anadolu agency chuan November ni somni pali nimin khan quad alliance dramte thlopian Indonesia chuan anevi te South China Sea lama atir chuakani ti anpuanga Indonesia tuipui zau tak China hian aram angin acclaim tel ani heiba ka hian oyon chuan South China Sea China eptur hian Philippines le Vietnam po ron thok chuak ve to turin natakin US in anor mekaniti an puang boka tuna hian USS Nimitz aircraft carrier strike group 10 anom chil meka ma se Joe Biden hian administration thar siamta se helai boina hi engtin nge aken ko don ti hi anin rin siak na sa lea ma se China nen hian an boina ti topin zoizoya ayan liam mai anrin deu awange quad alliance ram zingami le thirkar inchua boina nei mek Japan chuan China nen trade agreement an sign don ani ti Al Jazeera chuan voin November ni somni panga hian anron tar langa sum don na konga le thil engkima in blockton vekto ania ma se Biden administration thar lowam turanga alan tak awangin Japan hian ama chantu le venghim tu ber US laka hian rinna anghat ngam tolonin ahriat ani Al Jazeera chuan ram in chua buaina an nei na kara China le Japan hian high level meeting suga anneya heta hian heng sumdona thoho na turba ka hian hripuileng mek dona konga anin remna tur sign turin anpom veve to aniti antarlang ani Australia le India ero anlang hing lo nin alanga India hian chuan China laka tom hi atum ri lo hlein a hriata voin November ni somni panga chonudar khatle minute somnga khan NDTV chuan India in China application tam tak aben to nuwa Chinese application dang somli pathumlai India ben anile don nin antar langa NDTV hian nimin khan India hian officialin apuangani antia tichuan tarlan danin India in Chinese application a ben to zongjong hi avain zanile somni anitoa bordara tension sang tak aw mek line Chinese application somli pathum hi India block ani donti apuang le ta ani tin antar langa
China lam hian India tana kong traber chu China nen insum don ton na hi thataka kalpui le hi ania hetianga mala tolo hian an hoilam thak thleng se India tan hian athazok ani antia ma se India hian a block tur li si ati chuak zui ve ngala life minin an tarlan danin heng India in a block tur zinga hian AliExpress atela AliExpress hi block ani chuan Alibaba po a huam tel ngal don tina ania India in a block tur zinga hian kan hriat larsa application om nuala Alibaba hi chu kan hriat sa ania snack video te rela lesbian social network te to bit te hi alangsar zulte aniome line of actual control lama po India hian chuan tlom atum lo hleri ania ma se US a hian administration thar ading ani chuan India din munpo hi a thawak lo mai thaya ma se military expert ta chuan Russia ne natangin India hian thlopna thatak adon zela wangin India tan hlo thon tur engma awm lo ani tin an soi